tuna hian Sarkoti Hall lampanin kan kalmeka VULMAWI award sang hi somni pali kha ta khan kan kal dona he zan ina hianin RC award te kan choi om don ani best YouTuber award nominee ya khanin alang vea cho award te zo inspiration RC award te kha best YouTuber nominee ani a hey RC zan in hian best YouTuber nominee lang hi enge irirwa lang vele han sei ve reng te le hello be sei lo tiang award nominee no lang tor son no bangi katan son mong bang ang mai ne ani le award winner lo ni takher lo ta la ilan na vyawang yam enge dan category ya nominee puite he an chato ga ki ai cha be be ya chuan top 3 ga lang tor chung po hi katan chuan aslu lu tuka award lak her kha katan chuan award lak nei nei ang ime o ni dikcha alom om he YouTuber heti zo zai zinga top 3 in lang thei shim shim hi aro pui kan ti kan lom pui lu tup che ti bo lo Hello, Matt. Result pong turli award han tur hianin diki khobe kai som tak tak to ang khoi do sana lo chwat selang best YouTuber award hi arlo rin liana lung leiram tharin
ano pui MS dong liani December ni khat kum sang hi som hiya bawal share ben na a sponsor ani best YouTuber nominees de kle hawangu VULMAWI Award sang hi som pali best YouTuber tugen jin le Zo Inspiration Foundation